Dutangiye ne tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo umukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Demokarasi ya Congo. RDC imirwano irakomeje hagati ya FARDC na M23 birwanira kugenzura Kibumba. Imirwano ikaze yakomeje kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 Ugushyingo hagati ya FARDC n'inyeshyamba za M23 mu nkengero za Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo nko mu birometero 20 mu majyaruguru ya Goma, Kivu y'Amajyaruguru. Abazi Kivu y'Amajyaruguru bemeza ko Kibumba iramutse ifashwe ari nkaho na Goma nayo yaba yafashwe, ariyo mpamvu FARDC yahashinze ibirindiro bya nyuma bikomeye byo kurinda uyu mujyi. Hagati aho haravugwa umutuzo ku yindi mirongo y'urugamba Ruturu, cyane cyane ku muhanda Karengera Tongo no kwerekeza Imabenga mu majyaruguru ya Kiwanja. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri imirwano yakomeje ku munsi wa gatanu ikurikiranya hagati y'ingabo za Congo n'inyeshyamba za M23. Iyi mirwano irabera hafi ya Kibumba nko mu birometero 20 mu majyaruguru ya Goma nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Nk'uko amakuru menshi yabitangaza, inyeshyamba ngo ziragerageza ibishoboka byose kugira ngo zifate ahantu h'ingenzi muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru aravuga ko ku saha ya saa 10 ku saha ya saa 4 imirwano yari yiganje hagati ya Kibumba na Kibati. Nta makuru arambuye yigeze ayitangwa ku ruhande rwa teritwari ya Ruturu. Haravugwa ituze ku muhanda Karengera Tongo mu bwinjiro bwa sheferi ya Bwito nyuma y'imirwano ikaze yo kuwa mbere tariki ya 14 Ugushyingo. Ingabo za FARDC zashoboye guhagarika inyeshyamba zagerageje kwigarura Tongo. Midugudu imwe n'imwe ya Tongo iherereye mu nkombe za parike y'igihugu ya Virunga. Bivuga ko abaturage bayihunze nyuma yo kumva urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje mu majyaruguru y'umujyi wa Kiwanja. Amakuru avuga ko kuwa mbere inyeshyamba zongeye kwigarurira Mabenga muri parike ya Virunga nyuma y'imirwano ikaze yazihuje na FARDC.